ассалому алайкум бирандагони гироми, барномаи иттилоотии ахбора телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Наргиз Шарифзода. 20 май асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари олии инқилоби ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Оятуллоҳ Саид Алӣ Хоманаӣ барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. Олиҷаноб, хабари даргузашти фоҷиавии раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳаш боиси андӯҳи гарони мо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардид. Мо ба шахсияти Саид Иброҳим Раисӣ ҳамчун арбоби барҷастаи давлатӣ арҷ мегузорем. Саҳми созандаи зиндаёдро дар рушду нумои ҳамаҷонибаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманди Тоҷикистону Эрон, ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ баланд арзёбӣ менамоем. Дар робита ба ин талафоти бузург ба шумо, олиҷаноб, мардуми дӯсту бародари Эрон, аҳли хонавода ва наздикони фавтидагон ҳамдардӣ ва тасаллияти самимии ин ҷонибро иброз менамоям. Аз Худованди мутаол барои шаҳидшудагон раҳмату мағфират ва ба мардуми кишвари дӯсти Эрон сабри ҷамил хоҳонам. Дар ин лаҳзаҳои ғамангез дар канори Эрон ва мардуми он ҳастем. 20 май асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муовини аввали раиси ҷумҳурии исломии Эрон муҳтарам Муҳаммад Мухбир барқаи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари фоҷиавии даргузашти раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳайати ҳамроҳаш бар асари суқути чархбол боиси андӯҳи амиқи мо ва тамоми мардуми Тоҷикистон гардид. Мо ба шахсияти арбоби барҷастаи давлатӣ Саид Иброҳим Раисӣ арҷ мегузорем ва нақши ӯро дар густаришу таъмиқи робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанба миёни Тоҷикистону Эрон ва ҳалли масоили умдаи минтақавию байналмилалӣ қадр мекунем. Дар робита ба ин мусибати гарон ба шумо, мардуми дӯсту бародари Эрон, пайвандону наздикони шаҳидшудагон ҳамдардӣ ва тасаллияти самимии ин ҷонибро изҳор намуда аз Худованди мутаол сабри ҷамил хоҳонам. Дар ин лаҳзаҳои ғамангез дар канори Эрон ва мардуми он ҳастем. Бар асари суқути чархбол президенти ҷумҳурии исломии Эрон Иброҳим Раисӣ, вазири корҳои хориҷӣ Амир Ҳусайн Абдуллоҳиён ва ҳайати ҳамроҳони ӯ ба ҳалокат расиданд. Дар ин бора ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Эрон расман иттилоъ додааст. Дар дохили чархбол ҳамчунин волии вилояти Озарбойҷони Шарқӣ Малик Раҳматӣ ва имоми панҷвақтаи шаҳри Табриз Муҳаммад Алӣ Ал-Ҳошим низ ҳамроҳ будааст. тавре агентии Меҳр иттилоъ медиҳад, ҳамаи мусофирон ва ҳайати сарнишинон дар садамаи чархбол дар қисми шимолу ғарбии Эрон ба ҳалокат расиданд. Дар ҷои ҳодиса корҳои тафтишотӣ ҷараён дорад. Бар асари суқути чархбол президенти ҷумҳурии исломии Эрон Иброҳим Раисӣ, вазири корҳои хориҷӣ Амир Ҳусейн Абдуллоҳиён ва ҳайати ҳамроҳони ӯ ба ҳалокат расиданд. Дар ин бора ҷамъияти Ҳилоли Аҳмари Эрон расман иттилоъ додааст. Дар дохили чархбол ҳамчунин волии вилояти Озарбойҷони Шарқӣ Малик Раҳматӣ ва имоми ҷумъаи шаҳри Табриз Муҳаммад Алӣ Ал-Ҳошим низ ҳамроҳ будааст. таври агентии Меҳр иттилоъ медиҳад, ҳамаи мусофирон ва ҳайати сарнишинон дар садамаи чархбол дар қисми шимолу ғарбии мамлакат ба ҳалокат расидаанд. Дар ҷои ҳодиса корҳои тафтишотӣ ҷараён дорад. барномаи ахбори идома медиҳем. имрӯз дар ҷумҳурии Индонезия форуми 10-уми об оғоз гардид. Дар чорабинӣ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода иштирок ва суханронӣ намуданд. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. 20 май дар шаҳри Балии ҷумҳурии Индонезия форуми 10-уми байналмилалии об оғоз гардид, ки дар он ҳайати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода иштирок намуд. дар ҷаласаи ифтитоҳии форум сарвазири мамлакат таъкид кард, ки ҳадафи Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳалли мушкилоти обу иқлим ва таъмини ҳаёти осоишта барои мардуми сайёра равона карда шудааст. Тоҷикистон дорои захираҳои бои гидроэнергетикӣ буда, ташаббусҳои ҷаҳонӣ дар масъалаи обу иқлим ва пиряхҳо ба нафъи тамоми мардуми сайёра нигаронида шудааст. иттилоъ дода шуд, ки шаҳри Душанбе аз 10 то 13 июни соли 2024 мизбони конференси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад ва ҳозирин барои иштироки фаъолона дар он даъват карда шуданд. ҳамчунин дар доираи форуми 10-уми байналмилалии об мулоқоти сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо президенти Индонезия Ҷоко Видодо баргузор гардид.
ضمن وخوری مسائل همکاری تاجیکستان و اندونزیا در بخش‌های مختلف از جمله تحکیم زمینه‌های حقوقی، رشد رابطه‌های تجارتی اقتصادی، جلب سرمایه، آب و انرژتیکا، صنعت، نقلیات، فرهنگ، معارف و مبارزه با خطر و چالش‌های معاصر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرف‌ها راجع به برگزاری کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 مبادله افکار نمودند. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه از 10 تا 13 ایونی سال 2024 میزبان کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 در چهارچوب روند آبی دوشنبه می‌گردد. در این کنفرانس با نفوذ رهبران دولت‌های جهان و سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین‌المللی اشتراک می‌نمایند. اهل‌دین نورولوگ گزارش می‌دهد. از 10 تا 13 ایونی سال 2024 در شهر دوشنبه کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند اوید با 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 برگزار می‌گردد. هدف کنفرانس تبادل تجربه بهترین و دریافت راه‌های حل اینوواسیونی، اینچنین تحکیم شریکی بین جانب‌های منفعت‌دار و بلند برداشتن نقش آب در رشد استوار میباشد. کنفرانس دوشنبه اوید با 10 ساله عملیات آب از سلسله چرابینی‌های میباشد که در 2 سال یک مرتبه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد اوید با دستگیری تطبیق هدف‌های 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 گذرانده می‌شود. با برگزاری این چرابینی مهم تاجیکستان کوشش می‌نماید که پلتفرم را برای پیگیری پیشبرد و دستگیری اجرای عهده‌داری‌های اختیاری در روزنامه آب کنفرانس سازمان ملل متحد اوید با ذخیره‌های آب ثبت شده، اینچنین هوسمندگردانی شریکی نو و سرعت بخشیدن به عملها اوید به نایل گردیدن به هدفهای روزنامه رشد استوار برای دوره تا سال 2030 را تأمین نماید. این یکی از عهده‌داری‌های قبول گردیده دولت میباشد که از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حوزه کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به آب اعلان شده است. روند آب دوشنبه این تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به دستگیری تطبیق هدف‌های 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 میباشد که با راه گذراندن کنفرانس‌های بین‌المللی در همکاری با سازمان ملل متحد در 2 سال یک مرتبه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان عملی می‌شود. در این کنفرانس با نفوذ راهبران دولت‌ها و حکومت‌های برخی از دولت‌های جهان، اینچنین سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین‌المللی اشتراک می‌نمایند. تا امروز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 2 کنفرانس سطح بلند بخشیده به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 موفقانه برگزار گردیده است. امروز ثبت نام اشتراکچیان و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه داخلی و خارجی ادامه دارد. علاقه سامانه کنفرانس تأسیس داده شده است که در آن آمادگی به کنفرانس و دیگر معلومات ضروری را می‌توانند با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی دسترس نمایند. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی کارهای ساختمانی در راه автомобилгарди دوشنبه کلمه قطعه قلعه خم ونج سرحد ناحیه روشن وسعت داده می شود. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. بنیاد راه و پل و توسط آن تامین نمودن شرایط ارزنده زندگی به ساکنان مملکت از هدف‌های محوری محسوب یافته در این سمت در تاجیکستان تدبیرهای بزرگ آبادانی انجام داده می شود. با نظرداشت افضلیت ساحت در رشد ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، تجدید و برقرارسازی راه ماشینگرد قلعه خم ونج دروازه ناحیه روشن، ساختمان 2 نقب با درازی 5.2 کیلومتر و مبلغ 2.2 میلیارد سومانی، ساختمان 2 پل با درازی 283 متر از بالای دریاهای غوند و شارف دره، 4.5 کیلومتر راه و دالان‌های ضد ترموی و مبلغ 342 میلیون سومانی ادامه دارد. کارهای ساختمانی در
дар роҳи мошингарди қалъаи хум ванҷ дарвозаи ноҳияи рӯшон моҳи сентябри соли 2022 оғоз гардида то ин муддат бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ корҳои таркишию хоканӣ мустаҳкамкунӣ ва васеъсозии роҳ арматурбандӣ ва бетонрезӣ дар такядеворҳои оҳану бетонӣ ва сангин ба анҷом расида ҳоло дар 40 қитъаи роҳ корҳои хоканию хокрезӣ сохтмони такядеворҳои оҳану бетонӣ ва сангин шинонидани қубурҳои қутрашон гуногун ва корҳои омода намудани масолеи оҳану бетонӣ дар 18 қисмати дигари роҳ вусъат дошта кормандону мутахассисон кӯшиш намуда истоданд ки корҳои сохтмониро дар ин масир бо сифати баланд ва ҷавобгӯи талабот ба анҷом расонанд то ба мардум солиёни зиёд хизмат расонад. мувофиқи лоиҳа корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди қалъаи хум ванҷ дарвозаи ноҳияи рӯшон аз километри 371 деҳаи чорбоғи ноҳияи дарвоз оғоз гардида дарозии роҳ 109 километрро ташкил медиҳад. дар доираи лоиҳа барои таъмини ҳаракати доимии воситаҳои нақлиёт самти ҳаракат на ин ки ба маркази ноҳияи дарвоз балки аз шафати он сурат мегирад ва барои бунёди ин қисмати роҳ то имрӯз корҳои зиёде аз ҷумла сохтмони стумпҳояи пул ва деворҳои оҳану бетонӣ ба анҷом расида дар дигар қисматҳои роҳ корҳои бетонрезӣ идома дорад. бо бунёди 2 нақб 15 пули мошингузар ва анҷоми дигар тадбирҳо масофаи роҳ ба 93 километри лоиҳавӣ баробар гардида дар натиҷа 16 километр роҳ кӯтоҳ мешавад. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвоии миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳи мошингарди қалъаи хум ванҷ дарвозаи ноҳияи рӯшон мувофиқи нақшаи пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд ва риояи меъёрҳои роҳсозӣ бунёд гардида дар рӯзҳои таҷдиди ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. роҳи мазкур душворгузар буда аз байни қаторкӯҳҳои дарвоз мегузарад. фармоишгари ин тар вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳамоҳангсози он маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди душанбе чаноқ буда ҳоло корҳои сохтмонӣ бо ҷалби техника ва коргарону мутахассисони маҳаллию хориҷӣ қариб дар ҳама нуқтаҳо идома дорад. аз ҷониби муҳандисон машваратчиён рафти корҳои сохтмонӣ ҳама рӯза зери назорати доимӣ қарор дода шудааст. мақсади асосии сохтмони иншооти мазкур таъмин намудани бехатарӣ ва ҳаракати мунтазими воситаҳои нақлиёт аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаҳои геометрии роҳ инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ барои кашондани молҳои ниёзи мардум дар ҳама фасли сол таъмини ҷойҳои корӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. роҳ бо назардошти талаботи ҷаҳонӣ соҳаи роҳсозӣ бунёд мегардад. ҳадафи мо коргарону мутахассисон ба он равона карда шудааст ки дар доираи амалигардонии ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва интиқоли молу маҳсулот шароити мусоид фароҳам оварем. имрӯзҳо дар баробари анҷоми корҳои сохтмонӣ ҳамзамон рафтуомад ва интиқоли молу маҳсулот тариқи роҳи мазкур бе ягон мушкилӣ ва дар вақтҳои муайяншуда сурат мегирад. ин шабу рӯз ронандагону мусофирон ҳамагӣ дар 4 соат беш аз 100 километр роҳро сипарӣ менамоянд. аз ҳисоби кӯтоҳ гардидани васеъшавии роҳ рафтуомади ронандагону мусофирон осон ва бидуни мушкилӣ сурат гирифта дар ин баробар вақт сарфа мегардад. дар иншоот мувофиқи лоиҳа 15 пул 2 нақби мошингузар бо дарозии 5200 метр 5 долони зидди тармавӣ деворҳои оҳану бетонӣ 200 қубури обгузар ва чароғонкунии 14 деҳаи ноҳияҳои дарвозу ванҷ бо дарозии беш аз 17 километр ба нақша гирифта шудааст. нақби мошингузари қитъаи якуми кеврун ҷор ба масофаи 3 километр 480 метрро ташкил медиҳад. бози корҳои сохтмонӣ дар ҳамин нақб аз рӯи нақшаи таҳризӣ гардида рафта истоданд. корҳои оҳану бетонӣ дар ҳамин нақб ба масофаи 720 метр корҳои оҳану бетонӣ ба анҷом расида, корҳои пармакунӣ ба масофаи 940 метр ба анҷом расида истоданд.
کارمندان متخصصان مرکز تطبیق لایحه تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق در همکاری با شریکان رشد کوشش نموده ایستادند که کارهای ساختمانی را با استفاده از باد و هوای مساعد و شرایط فراهم گردیده با صفت بلند انجام دهند. ساختمانچی‌ها که بیشترشان را ساکنان ناحیه‌های درواز و ونج تشکیل می‌دهند با سر و لباس خوراک گرم تامین بوده بر عوض کارشان با معاش خوب تامینند. بعد از انجام پوره کارها معیارها و قاعده‌های ساختمانی به درجه سوم تکنیکی داخل می‌گردد. راه از دو خط حرکت عبارت بوده پهنایی استانداردی آن به 12 متر برابر می‌گردد. بنیاد قطعه راه ماشینگرد دوشنبه کلمه قطعه قلعه خون ونج سرحد ناحیه روشن مثل قطعه‌های دیگر طبق استانداردهای جهانی براه مانده شده و پیوستن قطعه‌های دیگر شاهراهای دارای اهمیت بین‌المللی با مراتب زیاد گردن حمل و نقل مسافران، مال و محصولات و رفت آمد باز هم بهتر و به خطر اهالی مملکت و ولایت مختار کوهستان بدخشان و تا جمهوری مردم چین صورت می‌گیرد. در اینجا خواباندن ماتریال ها خوش صفت قبط به قبط ادامه یافته و تنها پس از سنجشی آزمایشگاه گذاشتن به قبط آینده اجازه داده می شود. توسط این را چی نقلیات های بارکش و چی نقلیات های مسافرکش به یگان خیلی ممانعت رفت آمد کرده در نتیجه سطح کمیزتی خیلی پس می شود. از اول لایحه یعنی از کیلومتر 1 تا کیلومتر 1600 کارهای تکیه دیوارهای آهن بتونی در کیلومتر 2 باشد. کارهای سنگ دیوارها و اینچنین تکیه‌گاه‌های دیواری در کیلومتر 3 خواباندن متریال‌های خوش صفت قبط به قبط در کیلومتر 5 تا 7 خواباندن قبورهای زیرزمینی یعنی که آبگذرها، سیلگذرها و از کیلومتر 7 تا کیلومتر 15 علاقه خواباندن قبط روی زیر اسفالت با سرعت بلند ادامه داشته در روستای کوتاه‌ترین این کار به انجام میرسد. کندن کوپورها باشد در کیلومتر 26 و در کیلومتر 44 با سرعت بلند دوام دارد. ما راهسازان کوشش می‌نماییم که برای هر چیز زودتر با صفت خوش صفت سپردن و اینچنین به معیارهای طلبات زمانوی جواب بودن این راه سعی کوشش خود را روانه ساخته برای خلق خدمت خود را روانه سازیم. کارخانه کارکرد سنگ و شغل که از جانب مرکز تطبیق لایحه‌های تجدید راه‌ها بنیاد گردیده است برای در آینده تامین نمودن محصولات ساختمانی در ساختمان راه اتومبیلگرد مذکور استفاده می‌گردد. عین حال در کارخانه به مقدار ضروری سنگ و شغل ذخیره گردیده محصولات بعد در این قسمت راه استفاده می‌گردد. مقصد اساسی ساختمان انشاءات مذکور تامین نمودن بی‌خطری و تامین حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات از جمله به معیارهای بین‌المللی مطابق نمودن حالت و اندازه گیومتری راه، همچنین صرفه نمودن وقت و سوژه‌خوری برای کشانیدن مال‌های نیاز مردم در همه فصل سال، تامین جای‌های کاری و به این وسیله بلند برداشتن سطح زندگی مردم می‌باشد. نورعلی سوامدین، مهروز جمعه، بهادر حسنزاد، اخبار. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. خیر، سلامت باشید.